بله العالیه کی اف دیمنین دلخوش کومدیتی محمد اسماعیلی 27 سالی کو لمارشه لنا وندا اردهیجی وی باجاری گونا وندا اردهیجی بو زندیج بن کافلان هاتی درخستن هر وها ام بزان بن روشا داویا اردهیجی لسوریه لروجوایی کردستانی هر وها در باسمونا کاروان عالی کارین دزگاه خیرخوازی برزانی و پیاما عفرینیان ام در باسی مونتريالا كندا دبن دكتور إحسان عفريني ميفاني من سلاف بوت دكتور إحسان دكتور إحسان دسبيك دا از بزانبم روشا داوي يا باندورا اردهجي لسوريا تايبت جي لروجاواي كردستاني چاوايا فرموك كي دكتور إحسان سلاوريز دسبيكي وكي بندلوانيا لسر بكراوانين اردهجي هر وها سلامتي جبو كسي بريندار زيتري وقت او يا براستي هري جرين مدخازن سباسيا جلي باشوري كردستاني بكن سباسيا سروك مسعود برزاني هر وها او تيمي الجل جنابي كاك مسرور وكاك نيشربان برزانيس سپاسیا گلی باشور دکن حیار یعنی ایرو آگاهی مهنه که رانا وستینه رویدنشتینه کار دکن خبات دکن جبو آلیکاریا خوش کو برای خال باکور کردستانی و روجاوای کردستانی بکن اما دست پیک براستی او سپاسیا جبو او کروانا گوده گهیشته عفريني اتزانم يعني دقة لقال ما مسلا كك موسى بيم كك كرزان بيم يعني روش شوا حياة جيشتندري عفريني سباسيا واندكم براستي قلك زحمتي كشاندن وسباسيا جناب طيبة جناب كك رزدار سروك مسعود برزاني جدك يعني هشت بهولدانك قلك جرينكو بكاروانا بكيني او روجاوای کردستانی تایبت عفرین و جدریسی الروش نها براستی قالك يعني كسد ماد بن كابلادانه لجنا دنگناتين لي وكي آنها مديد سر اكرانا واجي وكي بين بيروز دكن او تيما رزگار کرنی کو او جامعه 27 سالی لباکور کردستانی کو رزگار کرن براسی پیوستی نها قالك هي جبو آلياتن ام ببین بلدوزرن باکرن او قالك پیوستی پی هي ام دوی باوریه دانه اگر بلستر بگینن روجاوای کردستانی تیمن يعني ايجو يعني زانستی خاصر کاری هنه جو بگینن عفرینی و بگینن جندريسي وي بكاربن بالسدان خلكيش رزقار بكن نها حيا نها بيدقي نها 10,007 بكراواني 3,400 برينداره جوي برينداران دسدو حفتي روشوان قال لك مترسي داي 150,000 مالبت دبن دارن زيتون الشولي الدربار دونن رادبن روشا براستي اوجي يعني قال لك دنيا صارت دبن صفريراي هيفاري او ممكن بين درمان وما درمان وتندرستي ايدي والا دبن بنزين سوتمني يعني بنزين وديزل ايدي اوجي نعم يجبو ماشينه وتشتري روش لتايبت لجندريسي 1,107 مالبت يعني زرار ليبينه 707 لتاني لجندريسي بكراوان بسيدو 607 آواهي هلوشيانه هرفاندن و 1,110 مال نا بيوستي بوه هي جبو يعني جنوب آواكرني هو أبي يعني أب روش براستي رزدار روش قال لك خرابة أب كيكي إحسان بيداويستين سركة نها بيداويستين سركة بطيبتي لعفريني لجندريسي أو دفرينكو باندورا أردهيشي ليتشي بويا بيداويستين سركة شنكو
تماشاوانین کوردستان 24 جی بزانه براستی پێدەویستی نەها yani sê tiştîne dermanın ji bo nexweşxana dera gelekî ew bûye kêm bûye a didiyê aliyat gelek pêwîstîne belkî bikaribin yani çend yan kesan bikaribin rizgar bikin sedî sed mîna we îro niha dît ser ekrana we hîn kes heyt bin erdê de dijî sedî sed bu derê hîn tê de dijîn سوتمنی دیزل gelek pêwîst e ji bo got ew nexweşxana pa bibin şewisa ev sê tiştîna bi rastî niha gelek pêwîstî pê heye کەکەی ئەحسان هەروەها نەها دەستگاها خێرخوازیە بەرزانی دێ ئۆفیسا خۆشی لێ ئەفرینێ دێنێ کەکەی ڕەواج حاجی ئێک و بەرپرسیارێ وێ تیما کو دەرباسی باکووری سووریە و ڕۆژاوایی کوردستانی بووە دەستنیشان کرد و هەر هەفتە دێ ئالیکاری بگهن وێ ئۆفیسێ و ژوور وە دێ وەرن بەلاوکردن چەندین کامپینێک و هاتنە چێکردن هەنە لە ناو وڵات li Başûrê Kurdistanê, li Bakurê Kurdistanê, lê li diyasporê yanî kampînên alîkariyê ji bonê Efrînê ji bo Rojavayê Kurdistanê gelo tên li darxistin, bi taybetî jî li Amerîka, Kanada Kurdên got li van du welatan in? Belê, belê li Montrealê, li Torontoyê agayê me hene li Washingtonê niha bi rêva derê niha agayî diştime li wîlayeta Alberta li bajarê Calgary aynı wisa li Vancouver aynı wisa yani bi rastî spasiya hemî xelkê me yî Kurdistanî dikim çi Rojhilatê çi Bakurê çi Rojavayê çi Başûrê bi rastî îro hemî yek destin ji bo Rojava ji bo Bakurê Kurdistanê kar gelek dibî her wiha peywendî li gel min kirin tîmekî ji doktoran êgo yani zanistiya dibê karnada heye derdora dehe doktora amadenê guherin ji Bakurê Amerîkayê aynı wisa ji Almanyayê ji telefîn mekirin peywendî gel mekirin ew ji tîmekî doktora dixwazin herin hundirê Efrînê alîkarî bikin yani li rê digerin çawa em rê peyda bikin elgel endamê îtilafê min dû peywendî kirin got ka nava tiştê wisa ji me re bişînin û belkî em bikaribin alîkarî bikin yani kargelek dibe bi rastî deqe bi deqe tiştînî derdikevin lê bangek min heye bi rastî bangek min heye îro li Şêx Hedî taybet li Şiyê yani navçeya Şî ew xêrxwaziya Berzanî gihîşt û derê lê çend mixtar çûn û derê lê bixabin yani Kurd îro Kurd li Şiyê bêpar bî ji bo ew ê ji bo alîkariyê birin ew muxeyemekeyê birin muxeyema Filastîn û derê 7 kîlometr Şiyê dûre li wê derê kerwanek biribînin kerwanek dî jî ew kamyonek ez barim dî jî biribîn sentera ew Emşe ew Emşe tiştê wisa enzam nabibî erê biribîn sentera wî lê ez bang dikim li dezgeha xêrxwaziya Berzanî got Kurdê me yani haş Kurdê me hebin bi rastî demê radestî wan grupna dibe nagînê Kurda dê dibê gerekê Kurd jî par bin yani ew xatir bergo êgo her ziyan lê bînî bi rastî jî Kurdin e lê mixabin em hêvînin ev hevkarên deriya Kanada Rewara bang dikim ev karên kar dikin ser erdê xêrxwaziya Berzanî lê ev agayî bi rastî ji ew ê giştin ji Şiyê ez nem rewşa ew ê cindirêsê derna ez van rewş baş dimeşî ji ber got li wê derê dibin çavdêriya karmendên xêrxwaziya Berzanî û afad belê belê kêkê ehsan herwiha wekî gote destnîşankirin ha kanalek ya ku mirov dikarê alîkariyan bigihîne Rojavayê Kurdistanê heye kanalekî bawerpêkirî kanalekî ku di asta navdewletî de jî xwedî ezmûne dezgeha xêrxwaziya Berzanî gelo ev alîkariyên ku hatine komkirin pêwendiya wel gel dezgeha xêrxwaziya Berzanî heye ku
هون بكانالا دزگهی بکاربن بگهینن روجاوای کردستان. ارنا براسي دريا راگهاندن سر سوشيال ميديا قالك ما برستين كرن ام چاوا بقنا يعني براسي بري نا از او بكم تلفوني جمرات جكسن براسي خلق عراقي نه دخازن آلیکاری بکن بدری کانادا نه قام چاوا بکن بگن گازی ناجورا لینک خیرخازی برزانی بشینن اونه کربن دوی ریرا بشینن براسی امجی گلک يعني هول ددن آگاهی ددن حوالد ما ام لینک دشین او لینک لسر تویتر بلاف کرنه ام جی دشینن جی دزگاه را جی کومالا را گو بکاربن يعني جبو همي يعني ام بکارم بیجن آلیکاری بگینی چیا راست يعني براستي بله كيكي احسن نها حروها للدياسبورا كيكي احسن للدياسبورا حجمارك مزن كردي ميرو جاباهنج اوروبا بقرا حتى امريكا حتى كندا قالوا يعني بيبنديا لقال مثلا ولاتكي وكي امريكا ولاتكي وكي كندا قد كاري اوجي دستي اليكاريه بگهينه بيبنديا ولقال دستلاتا امریکی دستلاتا کانادی چه بویه کو اوشی رولکی ارینی بلیزنج بوی گهاندنا آلیکاریان بو روجاوای کردستان. ارينا يعني كندا دريا خاچا سورا نها براكم دكن از باورم آلیکاری چیک پیوستین کی هر چه رنگی خازی آلیکار بی نها او بکرنه سنتر بکرنه جبو او ناوسا دبيجن باكور رجلات سوري وجبو تركيا ايرو كندا او كاردكي يعني من ايميل چند اندام برلمان رشان جمارا قوتن يعني آليكاري دري دايه عيني وصا يعني aid on the way بر يعني هم هو ددن براستي كلك هو ددن اللي بداري يعني تشتن براستي او ترهنه يعني او تشتي جداتية دنابارا امبيجن ترك وكرد بابني عرب وكرد او كسد يعني هموالاتين ايقول وي دابري دجين ايقول وي جداتية دكن نا بيتر براسي ام سربيجي داخفن لقلب نونرين كندي واز باورم دهوجي دهندري برلمانا كندي دجي اف بانك هات كرن دبي يعني اف تشتاور راواستاندن اف جداتية دنابارا يعني كرد ببارد بن كرد قلب ظلم لي چيربي دو اندام برلماني كندي ريزدار طام كيميچ براستي لسر هندري برلماني دا واخر في سبتشتي ما قال لك بانك ما قال لك ايميل تشيكرن براستي بله دکتر احسان نها هر جار تيگوتنگو د تراژدیان ده کرد یکن هر جار دوی تراژدیه ده جی اف یک دیار بو يعني الروجاوای کردستانی گاوا کو دزگاه خیرخواسی برزانی وکی یکم دزگاه ده آستا جیهانی ده گهاند آلی دستی آلیکاریه گهاند عفرینی جندریسی و آلیا کردستانی هاته پیشوازی کرن دلخوش یکم مزم پیدا کر تچ آگاهداری ورگرتن ایرو کو پیوندیات هردم به عفرینی را به تبعیات دوری را هیا دوره عفرینی حستا خلکی چیه کو دزگاه آوان دزگاه خیرخوازی برزانی لسر عرده جبو آلیکاری آوان جیانک نه براستی جیانک نو جن هیویک مزن براستی هیویک مزن با گلی روجاوای کردستانی چی بی يعني از نکارم براستی من گلک ایرو الجندوارن آخفی حوالد ما دوستت ما گلک گندا اما آخفین يعني براستی وانا پیوندی مکرن يعني اسپاسیا همی کرد کل دیاسپورا کارت که خبر دکن لی هر دبریج دیویژن دبی تشکی نو هیوی که نو باکردا چی کرد بخاد حسن نو بونه يعني وقت نو جانك نو جن هاتي آوا کرن
براستي دما يعني آخفن رندقا دبارين باور بك يعني رندقين كيف خاشية رندقين هيفية كو إيرو كردستان یک دنگه کردستان یک دسته کردستان بخواد داره که یک داره وسط هات خویا کرن و هیوینه يعني افتش بردوام ببي و خورتر ببي و دارا من مستر ببي ام هيفين يعني قال لك هيفيه يعني براستي ايرو دمي نافي براستي تايبت ايرو دمي نافي جناب سروك مسعود دين سر زمان رندقا دبارين نكارم باخفن كلاجان باوان چيلبن يعني ايرو دما ويني نمر ملاي مصطفى برزاني باوي الروحي يا همي قال كردستاني او وينا دندري كتن كولان عفريني براستي جياني كي نوح عطاوا كرن اف براستي بيام نش بس ابيجن جي كردادا يجي قال لك خلقي عربجي اللي قال معاك فيه قال لك سباسيا جناب سروق مسعود دكن قال لك دعاء لما مصطفى مازن النمر دكن ايجو حيانها جيان ددلي حر كرد كده براستي قال يعني كلاجانكي مزيد شي ناب قال لي كردستاني بطايبتي لبرا عفرين جبرقو عفرين ديوري عفرين يعني جي بين هري رجاواي جي نخشا رجاواي كردستاني دما ديتن هيزكي وصا جيشت بدري آلكاري وصا هات جبراين خاي مزن جباشوري كردستاني قال لك كيف خاش بين براستي يعني حيا جامر نجمار راقوتن خازيا من اف نها وينا ديت ملا زلزالك دنباتا ملا تيك بتشياما يعني من اف رجا ديت بس يعني من دخاز اجي رجي بنجينم جيانا قدا يعني دكتور براستي بيان تجمار بله دکتر وکی دست نشان کر یعنی پیام آوید دسته یکم ده بلکی جبو کردی عفرینیان جوان او پیام ورگرت وکی کسین هری نزیکی وی روشه جه هاتنا دزگاه خیر خواسیا برسانی لی مثلا عالی دن پیکاتین دن لسر عرده هر وها اف هیزین چک دار ایگو لسر عردینه قالوا أفيك باندورة كيد اللي زكو برامبري خلكي نرمتر جرمتر تف بقرن باندورة كي الوان بكاكو آليكاريا قو جهشت جبو وانشي جتفايا جيهاني يكم جالي حريما كردستاني جهشت بيدري جالي دزگاه خير خوازيا برزاني او في كي وكي بيامكي چاوا وردقر نا براسي ديك بيوندي من قال لك جروبا يعني نونر الوان هنا نونر الوان براسي همي بيامج مرشاندن سباسيا خير قازيا برزاني دكن يعني او نونر ارتشي يعني ارتشي سباسيا وان دك سباسيا خير قازيا برزاني دكن يعني دريا مرد قصدن بيامي بريكن سباسيا يعني ابو علي كاري دكن لي بروبليم دكداي بروبليم يعني سر عردي كسن هنا يعني بميجوي كي نجات برستي عرب يعني مزين بينه اونا جي يعني چكي باندوري خال سر عردي هن باندوري خال سر عردي هن اونا ايجو كيشا شركن لي نونر الوان زانا الوان براستي تايبت يعني نونر عشائر العرب جي بيوان ديلگر مكرن گلک سپاسیا خیرخازیا برزانی کرن گلک پیام شاندن گو ایرو ام به حسیان ایرو ستونی پشتامه ایرو تنی مالا برزانیه عینی اف پیام جمرات ایرو ام به حسیان ایرو ستونی کو پشتامه ایرو تنی مالا برزانیه اف پیام براستی جمرات ایرو هات جه یک یعنی جه شیخ عربا يعني قال لك يعني كيف خاشيا او كرخويا كرن لسر عردي قال لك يعني بيام قشت ما ودعاء دكن جنمر من مصطفى برزاني قال لك دعاء براستي دكن تشتي وصا يعني ام هيفين اف تشتكي جيانك النوع ابابكي ام هيفين اف تشتاني جيانك النوع ابابكي كو يعني كردو عرب الويدا بري وك شاوا او
او هیاما باشوری کردستانی هاتا باکرن هیاما پیک و جیانی ام هیوین الورجی باندورک چه ببی سقا چاندک نو چه ببی ام بکاربن یعنی کرد و عرب لوی دبری بابرا بجی بله سپاس سیاست کم دکتر حسن عفرینی سیاستمدار جی مونتريال تلقى الموت